Inti no ekosi sen. Say you be fan na tare ne coin de ekosi. Sa no chi de bebe. Sa bebe. Uni. Maame no pata de no fi ohuna mu nyina awie na wo hu no. Ene janto kwa ewo. Maame no ene abaya no entem. Sa abaya na fata de. Sa abaya na fata de no fata de so de ko de okoye bibi. Iti fi ono no. Abaya no ne madam tembe de ebe shay njo. Ene ni je brim nti man fa ni bi. The next thing is omo de be shi play no na de. Me no ka so mu abaya na de. Because madam is share na card no na ide on the area. Memo akwa abashronko eba too much D8 today so muni aba most fun na ama ogunsu a enyi na ejibre na training issues no mede ebe sumoniti jebre neti emu ensem abranti bi akosem ababonti amatese abe nkofo dodo na wanwa pa na abranti video training mu utumi sa abranti ye di ede anochi na ebra no wote Amsterdam maimu na wo bro na bo obu nia no ntiremu kakra odi atudwa ne se Amsterdam ko ni mo ye nedjuma wo twitwi ni chance mu ebo ne bra wo hono de otea ne se tesi obi afre no empremian sa so na wo ye se wo kope onukako achia kwan na tese we hu de airco na se de onumpa no epese won kanche no eno na fi sa da no no kroko no hu obi o fi sa da no wo de sika wo nya nya no edi iron sama tese de bi obede krampo wo Amsterdam wo ho ayedi edi amana emuseye na tese yi oda na ebiem so no wo mo ana wo mo twa the video no mo bi se bisa nsem no tumu se wo mo so no nkofo wo mo penalty na wo mo nim no wabochime ma na se wo mo nua ga nani niti wo mo bi se bisa nsem no mo so kire mu se wo mo abo na so mo akakra no metimi edi ama no wo mo di ma na no so dia kofa liquor shop na wo dia pe ensa kakra edi egu no botu na no wabo no wo de nam pro mo sa nti wo mo suro ma ne se wahra odidi musa na wakote ato amatese wayira kra ewo abocheme mo nti ebe ya ebusuafo enwe video no na tese wo mpa mo di cheche akwan na tese yie ento yie na ebusuafo ye go video yi emma ye ba ye ka wono be the best mo you be say ewo Amsterdam ha na ya asefem sister assembly woman sign friend be say ye nua ba ko ono so e ga nani your friend Anochi also the same problem now also assemblyman ebe fa no profie and then the tonight man eduane 3-4 days and on sign years that situation of course that situation ni mo ono mo nsana na baby o kwa ontumi mbefie ontumi ese na ho bo so oda bontene se ono mo nsana wia na wa regret it totally ebeye bisum obepachaw na obeyese wejai acha no 2-3 days na wa san ajebium pacho fato esi ha say Dickenstein ne Bradbury area ha ho na obeba no na sometimes no waba abeda sanom no started was saying sister be not sister na chire me say dey see mo be e kwa sister na dwuma ma ena me train ni bi o masuma nochi great chance ena me twa me e wa ni mo bia me mo no e wo ho ti mi kofi ono ba yam ko yeduma no mo de ensa asisi table so ti bi yeduma na na bia say kono mo sa ni bi. What is an easy, affordable, but powerful video editor? So, no, the time was about Kona Mede. A question about baby. Not Kono. 301 and Sasa Bessiene. A Kwana German police in the Befa Oko hospital, ambulance, a Befa Oko hospital. Really? It's good to know. Have a crowd. I said, Menyan Sandy Binomoya.
masa njida na mi shia o please me na mse so ko ka da so maka nti na me kɔ America ko ye adwuma aba na mi 20 lo di man so wonye mfa to bibi nti mi gira ho da na still say the almost kan am se da bi ti SDA ni ma bi le be ka se am say da bi on e brain aduane ti mi kire mu no say ndi mi dia na am say na me twitwa ato mampontenfo because me free the mind mamponten we mi kinti twa ben adanke ben na wo Mr. Tano ho ala me flare no so nie ne ho ni po ho 20 mi man ni ka ali sisi ala me no ko GNTC ene e ko man ade people ho ye bia me wo jira na mto nta ade nyina ade man no se hey na ye ni ho a e de ne man no e kan a wuti bi ko no nsa no se bibi na pushi mi o bibi no e na pese me ho e de wo ha spirit be ni pushi ni sorry a was bia me ko ji me phone wo ko no nsa o ma fie biem e ba no de fie a say me de ne sheda ko ma jo se me painting me de ne ko e ye kokko ye adwuma na efie ru anu su ne yiri tu ne fo e de ne ba fie no wo so ko ye wo se me ba assembly woman ho nti ya na me say ne me fla assembly woman nti time no so be say 7 no na me fla assembly woman wo so ma fie psychologically no ohia help o Amsterdam heart of Europe but enkoye sre Ghana for obi odi mebusua e wo Ghana because Oba Amsterdam had there a handful na boa no obi obeboa ne bia ye afem de say obeboa abrante but de tia nete and metima bobon krofo di aminim so maboa no Pastor Koni Nyamishira wa boa no engineer Nyamishira wa boa no assembly woman wa boa no GNTC Hansino mate paasa wa boa no pen Nyamishira hene e wo krom ha ne hene also awo kromo aminim se ono so aboa but dia ebeya na eye no mentimi entina ho yentimi enhwe ne trasa na bibi nkonkoye no ye wi abaye oh nti se betimi agene nko a mama yenhwe na yenje no dia ebetimi aye a ebema brantie ase esi ne dadam mama yenye because enko yie onkola nu ene yire wo Ghana wahu nti ye se yetimi ye bibi matches and nim problem pa da bi me ka se de pa na ha no won kan chem jo a asema mo ne pa chow e si enne e ye me last pe no mo se bi wus ma no mo sha de ton no bisro because ma fa se me ma be ka ko pe ade wa ya ma me no e so me do pa bisro ne do ko me no mo se bi o de wus ma no mo sa pa Mama akwa babiem na ebusa for me ka no say Jimeko eso ya say ema edi ejwedi ebremo Mama Juliet Ventures Mama Juliet tonton kitchen appliances brands edimu a eche enwasem ya eniwo no ene wodi mu adwuma na oto ne papa mu pa ninti wo pebi dia ene be rest assured Mama Juliet must sort out ne bo so da form ne ebiem tin ni true for so esa ya say ni true for wo mo ekwa dan so e ma dan no edimu so oda mu ewia enhyewo enso emo dia na no ni true for eno mo dan so ama sa de no etimi abemu ama oniti for what number no ewo ase ho na from na wo mo mo dia eme wadwuma no emfa emma Winners Aluminium Limited for so ya say one more to say aluminium works, slide doors, glass windows, any the account no one more bi ninti say wo pe say dwuma bi e wo fie wo offices and I say wo content na bi enim na wo say wo nye showcase the any bi na just wo mfa onyema ngum nton dia na no wa fa Winners Aluminium one more number no e wo ase o na just wo mo ready say dwuma no e di among say no mo mra ni esite no one more number 1. My guest and day yes of Penia Wada Covenant Prayer Chapel and Osofo Richard Obri Yeboa. So Benny Mwakaba. Mejoso oba. Ibi aboko. Yesu aboko. Na so de. Nyame adomisi no ye. Okay. We do Osofo retena enkofo no wo mo kiremu a otimi se wo hu ne se hu mase me bia brante no the issue na kodu no anochi yi a wo Amsterdam ate se wo ye adwuma na adwuma mu no bi born di nyensa pe ate se odane no ho se wo kohwe onubako a wo friend na we hu no ate se oba na chi no na no da fisa da no ensanko a na wo de ebo ne bra wo no
na sa assemble eba ne sen na e possible say obi etimi fraud ana say wotimi ti within miensa pe na eno honum na wabraba sesa e de na e possible oba na sibi e matiefo na hwefo na so akwaba wo mo jomso oba anochi issue yi atum e sunsun sem inti ameka say sunsun sem ne say Yesu Kristo ne asuafo etwa papa bi okuani bi afu amokoye no na papa no aduaba afifi no adom kama no mutwafu no nkoye omo eba bi mu no bo se enwura bebre enfue bebre atwa no bae no ho ahia na asuafo no ibusa Yesu se owura na dan na ye twa mu na afuo yi mu efefefe na afedi etu anu prekope enfue bebre Yesu se mu sadia ene otamfu bi ena ayesa nti anoche yishi mu ene otamfu bi ena ayesa hey otamfu ben Amsterdam ho de se wunya atamfu bi ho se ya abrochime wunya atamfu bi ho no enka ho de omo jimredi bu ha no do afa police station we ene papa we ade oye meni ane ho na ene wa report na eba ne sen na atamfu bi etimi bu obi di nyensa na wo dwane ko na efi ta da no ensare enko a otamfo benkro na wo kana asem why ye wo sunsumu asesabofo asem we wabo so na me ka kire wo kire ase kakra sa tem na wabo ntenten no sunsumu asesabofo omo ye wan omo nya dwuma wo na woni okay omo ya dwuma awo unseen world okay sa Yesu kai o se ene honam ani moja ene anya honam ne honam ani moja ne niyama yedi ani hu asase su na ade ene anya inim ewiem atumfo no sa ewiem atumfo no omo so no omo ya dwuma osunsumu enti se ye ka se sunsumu asesabofo abaifo omo de omkuta pata ntekra na omo de hwe sunsumu de obi ba ye daache sanye be ya obi make sure se onipa no ni sabere ene mpempenso a onamede ma no se nka onipa no omra wiase no ma be no sunsumu asesabo ni di wachi bai bon sama baifo adamoni nsuma nkabrechi nkrofo omo ye dwuma boni tie nipa sabere no se ebi di wachi a ono omonita sa akopim se obemo abrabo no aye basa atete apansam nti ka se sunsumu asesabofo sunsumu o se nipa obemo abrabo apansam betete apansam ti de nyame de ye o pa no o meti nya dane de nyame de so for we there you say ka Ghana ha na se o bo brana o bo no NCA te say o dane fa ha na abo na beti maka say be fo bi ye o kro mu fo bi unipe bi ye o na we there wetimi afi oman yi mu akopie mu ewo abrochiman mu Amsterdam kro nu ni ti eba ne san en obi etimi fi ni manye otim ni fie otim no otimi tu kwan ekọ oman foforo so ma se na wo bodi no sunsun asasabofo yi wo mutimi efi ni man mu edi nechi sako bebi a wakopie mu oman foforo mu no edi ni yete edi sa edwuma ne edi ni oba o metimi akọ kwan be no mo fa so ko omo je visa na omo nye visa omo nye honamu visa wo omo nje plane ticket sika ewo honamu ba sunsun omo okwan mo fa so a omo ko oba aje uchire mu na de wo kike je oba there is no barrier in the realm of the spirit okay bibia no no mo ubetimi ade asikwan ana betimi ade achoke bibi se bibi entimi enkoso e osunsun when it comes to spiritual world the unseen world another world yam fe ni physical eye na ehunu ye de sunsun aniwa na ye de ehunu dia eho na opese wo ye bia betimi aye e wa bre unhia honam se honam bibi betimi aye de betimi abo okay eti anoche wo Amsterdam o tishe obi ebonidin prince no onipa na obonidin no oba sanipa obonidin prince no e kwan
fa so a ɔrechi anoche ɛwɔ hɔ ɔfa sunsun amfa hunamu na ɔkɔ no wani ticket bia ani permission bia mu sunsun ɛna ɔkɔ we die Bible nim de kakra me wo kyerɛ sɛ nipa efiefo ɛrewo mo bɛyɛ no na nipa fiefo ya ye bɛka sɛ wo fiefo ye wo busua ana me bo am nti wo busua na wo metimi ahwɛw ama wetimi fi o man mu akɔ abochimemu now tesenka dodo na bi so hwɛ nim sɛ nka obeba no obɛyɛ fie yie na wakodu hɔ na busua kro ya sa ye wo hɔ omo transaction na wo kan omo mfa plane omo de omo mre mo brand top plane ticket ne ho passport omo hia kra afanya so mate de wechi e de fi o man mu akopie mu abochimemu aye wo nti we iso yesa fresh ebusuafo na nsa me fo mo de hyemre fie no na no ebusuafo no ebe ni sen oba me da si bebre na so for me to wasi ya wasema wo kan se nipa ni na homu e no kopie mu ho no bo ni din edin bo no se wo bo bi din James so na wo kwakono so atese onipa no so atese wutimi bo bi din na wabo ni din ewe na echi no na atese nipa no ye nyama ense fata din bo no de ne wo okay oba me da si bebre okay on se Joseph onuanu mu na obi a odi no correct edin su bia wo asechire eti se sunsun mu no se obi apese wo hawa ohia udi no correct yeah okay ohia udi na edin no especially okra edin okra da ye wo okay sanya be a sunsun mu no se ye pese enipa asomasi ne hano a yenyanya ne din pa abi owo bia ye betimi ahwe so ede ayede ede awoki de ayede ede tia nti onipa din ade ehu ehia sa mpanimfo mpo sa asambo ni nti na yetutu de ya yetutu din sanya be a yehu se kromfo bi twamu a yenka ka se onipa asomasi ade pe kromfo na che na ni din ebetimi identify se no yede se no nti ahohom bone so mpe so mo ha obi a yehia udin nti wai di no mo hia ni di enti di enti a mo bo nipa ni di mpransa no eno say they have to make sure say I am pass assignment a onipa na ekuta na a odi atuko akọ Amsterdam ho say okọ ha onipa no I am pass onipa no ene ye pese ye de ha no a na nti sunsun no oba di mpransa na abo o so obo na make confirmation say ampa onipa we ene really sure say asoma say onko no ne de onka ha onipa Hey, odifo akasa o na enu nti no wo nso a wo wo aman wodo so a wo de mu ndi se yen Ghana ha yen yeto ama ye ekia ni se da no ene edin no ba ebi wo so a man bi wo no kra wo ni sa Monday to Friday Sunday din no eto ni bi se adwoa ni wo de mu ntu bi se ye wo na o Christabel ne da ma Anita ne de peja de ato so enya afi ne ko hwe okra de ni sanyem ti wo mu ntu no se wo mu abai for how my de no mu de na so de how ma na e di ne da to ma na de ya oba bonsam betimi afane abebrebe e dia okay atia onipa okay based on sunsun kro a ya release no se omuni taw ne the assignment kro a ye di amma sa sunsun no na obeba a obetimi agina so ya de dia bodi adekodi apot ya peso o ma ye de amen se oma ma no onipa no specific guidelines bi a sunsun guidelines bi o ne de onfa so a obeye de na de be de ebeye ju nti amai for so omo to say yedi say adwoa amane omo so they have a way omo so pese omo so pese she nipa omo so betimi afa so ayede okay we de Matthias se see enim se ye from video no mu no wo mo twa video no mo pese nke a ebusuafo locate wo mo de hye na ko mo mfa ne mra fie yese nimdie mu se obi be ye wa yese abobi be ka wa na efi ntume mu obi be ye oso na efi fie niti na wo fie fo ya wo mo ye wi no wo mo aso bi em yesa from se mo mefa o enfri abrochime mu ensam re fie no na no enfa so be mu ana se obrego bi oba abusua no krono a omo carry sa agenda no sunsun agenda no omo de
mfaso abaso ama mo mfaso abaso ama say ye do onipa ate say busuani ate say ko beti w'anim no say watimi akọ abrotime mu akọ bobra a oba behwe fie ye de ne ba say okoro say no beti ma te w'anim say wa yade e beti ma wo mu say wa yade wo te say wo ye busuani a wa yade ba ane ene baby ya keka ko no me dem hye de anti ase die mi nti ase ni ene wo mu so mo hwe ya wo mu nti nsem na ase yi oba uni ye ma obi adwuma odwuma yani akatwa ase Onse Bible kai o sigi pa fiefo be ne na tamfo Joseph fiefo na be na tamfo make sure say akwa na be bere oni wiase a oba yi na ba na nya hia no bi antimi de ense otomase nti abusua ne de sunsun mu no de oya the brain behind anochi problem ni nyina sha plenty kita ya fra ana fra ya fra o say o me fa o mo de shedi fo no ne de emra onipa one nam so asa owi ni we nyina bon sanse mo nyina to anochi no say nipa ne de o ya happy pa because assignment de ma no o timi execute assignment ne perfectly okay ya na hunam e be fin se bia o ma boka o mo moka de okuta sa assignment e be kisho se ye be ba no chi ni osumsum ne de nsanwe atom so no o moka hunam be ka se bia o boka o mo the billions of cities so na e ye no a na o se nsan for ni chaplain ticket bra o ti ma se chaplain ticket na ide e de number but the set agenda pa the sumsum no I execute the plans na ide awi de ba ya ne ya ene de o pa se asemi o hwehwe mo sumsum a oni bibia efa etia anoche de ya okay oni de be ya ne ya pa ba de o crossumsum oni wa sumsum so saboni na o ka anoche sa ne de oni de o de anoche e ba ko chaplain ticket anoche e ba onam obetimi kura su ba sumsum de ene de because the jume de ma na no nti we de wo afem wo akosofo no o fo efuto na omo se ebusafo mefa omo de che emra fie na omo nkoye ne boa because omo hu ni senye eye eniwa so ade o fo omo so se ye fa ne mra fie oba se omo de ni ba fie a one ahonhon ni hihye de a ne fa no chi fie no mu tia na ayadwuma ana enye fie a ye de no eba na ebe hihye bibi kingdom ebusu mepem boa mo de hye very good unankopon se osoma asem no na asem ne be sai nyarpa okay obi abo obi din 3 times na prakope watwe nsa no mu de esunsum sem eninti abrochire ho se ono nsoso abusua ebetimi ahyehyɛ osofo obi behye onyame nipa bi a onane honhom ewo no so a obetimi akasa ama na me afa no so deliver anoche a omo hyehyɛ bi ho no ma eboboa se omo hwanso no mu nya onyame nipa bi a so ewo no mu de a ene se omo pe anoche yi nti se omo de ni eba de a omo de ni ba with botaye se omo be pe oje efi onyame fie e de ayede e de amani no wia omo wa no sanko but so omo fie nsha ni kono back e be sa the problem a omo hwehwe asofo a na no sunsun ewo won so na omo mfa anoche emma sa osofo no na osofo no emfa anoche enwura sunsun deliverance no un deliver anoche na oje be de that's some working to say I'm atmadwe ko si ye enkofo na eka ade won mo a won mu twa video no mo say won ma ye ne mu aso de akọ renta no won mo do mu ntimi m1 no sunsun fm ana ade buta na omo bem ba se omo na eye omo de hye wan hye ya se na anoche issue na akoye no akoye sunsun bi a wan hye na wo pese wo mpo nipa wo render help bi sunsun betimi aba attack nti ade busua no betimi aso omo de hye nti abusua no enhwa na omo nso omo de hye no emu de o wan chen no betimi aboa na moa a omo de ba boa no sese na meka no o betimi ahyehyɛ sunsun mu moa e de ama no che okay atimase oba atiwase because omo won discussion dey a o de convince bibi na ekoso nti boa na omo boa no e moa be e moa a omo ba boa no se ne be ya sansa no no ebetimi ayede afio sunsun kura o ye sha no ebetimi ayede ebetimi sunsun ni ma ya omo billions of cities omo musika se be city bia omo musika mu anoti o de be rinsa because butaya pan se ye ma no chenko enko rinsa
no nsamran sapan botaya pa busuan sunsun aw fi ha ekoye sade no ade kudie nti a okoye sade ni se anoche komtu otu yi nyina obekọ no asaba ne sa aye begu sunsun eni didi anoche de ya echi obeya obekọ pre ni de obefo akodu na nsoso se ode mfa so beba ni obuka Asofo oba hwe asenwi ebi esemani chire mu kakra chem okay me deliver obi on kra ya me mo nipa ndi okay otukan e ko UK oba o otukan ko UK oda e so da e dako na ohun se ne ofa ono an ofa apio ne dai no se na otukan na on kra ana ono ne ofa na epepepe da ni mu an oda ne pete ni wo fa ne da ne oba ne ofa ne da ne pete e wo da im pete vulture ana oda ne pete ana ohun sha abaya no ni madam oni ni ye adwuma oye muslim e wo abrochimai mu awa bruchimai mu okay nti ho ba mame no ai afra awako waso odi nti abofom ade buta no aya sori awie na atade no a ehye no darabia no mo de hye no anopa ya sori no no urugu ho no ko adwuma e ho ne no ko abaya no hu no fo no da ni pete wo da ni oni ni epere ya papa no pete ne bo na tabu mu no fa atade no oh dairi ya o dairi no ya atade no ko pete no ma atade no so oba akoya na ni tie no na ba bia oda ufu ana akọ omo ho no na ne madam ebe ye asori na mo be ya asori no wo na atade ni gu ho no ja ko adwuma ufi adwuma ba o hwa atade no o hwehwe atade no ufi o hwehwe na kamche ninti daye no na aba enisuo so tese fili esi obi hwe no o ka che me hye daye se bodidi amenya onim je okika daye na oso ye se ba bo se daye mu ana onyankopon ne baka hinkase o se afiti adifo no so no mu nyina kasa wo de ya o daye nso be si mo sisi de mo sisi pede ne kasa wo de ya nso de ya nso ntu obi bia we na meba na nso tu mu if God wants to come and communicate and to reveal things that are not yet to come chirewa o so chirewa se de brede ni bi si no njo so de we mu de ya Enti na no ekosi sen say ye be fa na tare ne ko en de ni ko sa no chi de ya de bebe sa bebe uni maame no pata de no fi ohuna mu nyina awie na wo hu no ne jantokwa ewo maame no ene abaya no entem sa abaya na fata de sa abaya na fata de no fata de so de ko ede okoye bibi eti fi ono no abaya no ne madam ntem ede ebe shay nju ene ni je biem nti man fa ni bi nti the next thing say omo de be shi play no na de aba me no ka so mo ni abaya na ede because madam ni shay na card no na ede on ewia ye de na baga na wan fa hwe anye de ama ya bono krono e wa brocha ma wa be piem wo ga ha wan fa de ye boni deliverance no na we nyina APP abana na ofa e boni de manifest say wo no ko si oba e be ma wo so wa no so preko pe ya de abo be ma no so ni be ti ene ni ma ko so osofo ebi ake ka ko dije oba enche na matete mpeni nsem bi se wo bi timi ka se me wa abrochime me tum da na ye pai mikrom ka adechi a me ni so timi na me na mikrom kwa so enu to timi si oba si de bia se oda abrochime mu no sum sa da no na so ni tete no oba no na me ni no nam mikrom e kwan so ye de na ye ko fone de na fusunsun de na ba e si de bia na nti no na makasa wa abrochime mu ana se me honam ni me so tum nya ne afa ba kan a wa tra play mu amfa hwe so ama ni bibia ye aba so for be edu de efutu bia nsema ya dan ne di wa hase de mu do te efutu bia we kire bia no betimi e de asom ya hwefo no omo so ma femu aba oba ye be pemre pa konsem we o se ye sa kumbi ye be kom oba mi tu etiefo nya hwefo nyina afo amanonefo e hwe too much gh fidi ni na aso ka che won se ma onipa emfa sa abrabon a ye bon eye honam
Okay. Abrabo anya honam. Sane ebinim aye omu bibia honam. Wan hweye na abrabo na obo no. Wan fa sunsun kakra. Anka ho a na oyo bibia honam a. Obebregu udaachi nyina. Ebetimi aye basa. Nti onipa biara a ohweye no. Utie ya. Wabraba obo no. Bo moden se. Obeyo obi a be free honam mu. No akosunsun because Yesu kan o say, "Yes a yetu yentu no honam de ya." Eni yetu de ya. Sunsun onipa biara mo moden se. Obeya more alert e o sunsun mu. Also for where the phone number e ka ho ema womo ehwe obi be hia omo a na wetimi afre wo so. Oba me das be a hwe bia afre abuchire Ghana ba bia. So o sunsun problem bia. Te de anochi problem ya discuss e ho asemi. Bibi se hawa easy class na bibi tima fa so aje. Ti number obetimi afre asisuni ye mo mpa ye emo a 0246 42 63 75 0246 42 63 75 oba na me yadoma me mene da ebeye kosiada sorry me mene da ebeye awo Kumasi Kanoso Asante region Kumasi Kanoso ebu akwabu ubu Kanoso bus stop wa me chi ba ono so yesofo Dreamers Chapel International ye ya pastors conference kese pa ebom pa ya anonte asofo bia wo hwe bia na me yadoma me mene da hia ye ho me ba ho tuba onsusu we yisha ona mi hia Ebusuafo ne dey enemre emma ye kwan amaye adwumede no esi wo so wadentwe efa nkoma ya twetwe wa ase a bomodia efa tudwa wo too much GH comment section na biem to no follow ye IG page at too much GH_. Midi de na ama obusa na midi esi no na me ka se share video so emma dofo na subscribe ya na me inshamu makra.